Doe again, Paing. Well, doe. Los vergangenen. Oana, sige, super samprong test na ke maikan. Testing, mic test. Along percent to one trick that. Klaar, dan skal lige volume dikke. Lad mig lap kemer kalamian. Kau metlas ko sa ko sli wala na lang ka kyo dito siya ka din taga wipe met na kay wine kaksakin kada ako la ka din na kunokon na ke week ne da ke maliti na ke mande anda wana fincha ka tigin na taga lige fa ko na ke may lutu na laps ke week ne Okay. Ako siya astro siya na wana pen na ke wana nas wipe na siya ne kadin Nusin wana pen na ke wa Even more like a share life gas lowos. Right, kulo man lap yasloman. God bless you and your family. One ng akketeyac kada wedokle tigin na siya skona while we share like a share life gas. Nagat fata ka nag poker mi gasla. Excellent. Nas like share. Malap. Kau metlas ko sa nas taga lige comment mo man ke patching fact la kum taga yeme. Nale su man lap yasloman.
Ketin pel na kada som na ke ukami kesla. Roy summer min pain met large na kat som na ke outline ke wixing. Arke pel singai tigin arson sukulala. Chikiliela Right? country that you non sukonge mga Kilo shukila malap. total somla kililaf kya Luncheon got to na siwa skywa tudengin man definen la sha bagat taka in wiko skimalutu chima yaske wik singe samram ke pern overing nangan pain gos aglen gom tam da gelin andrew glomalap ke takaloman yurekloman yokshu benches gospema just watching in on vinash Ganikum gain Saklok share Delagas singa naknas katakat Legatin gain Sapalik messaging on the scene but we are in Gawa Klomalap ke Ashlo Wusan Do singa le Mr. Dipan le katakat in katakat Kimalutu Chima Ash Abanang Katingan kin lakum dale taga wikat ke tusingin kada sangon ngani guys la awiyam tan insias ke maluto da fala Mr. Liban el daga Mr. Liban ska level lan Una okay una omnom perseke. malakale Right? Kilo malap. malasarom rom global lab Kat first na mit na ke ukami kesla. okay well Right? dawak Kulo malap wana tigin triskal fact nga karslan mit na gaywa. Kata sum na ke shi proini kesla me tigi at na kyan. Me kata usya un in KahsInKol lowos san kesla pe ka we pa na un mafale piang siya. We got kulo malap.
Kaya wala nga kalimya, kada som sang pela na siya tikin treskal nanda ka na kaya proy ni kesla, len lasha, kulo malap. Tikin treskal, kada som narong. Well, lumalap lumisilipan kaksakin kat ke maulas kewa. Ngan pain ko sa kewa ma uchak tar wi kat yang kil du singe. Kada ko lasi message pena wo na siya kewa katin alut tu dike. In fact, lumalap kinsin kat ke maulas kewa. Nakmas wiya ekasta project ke proya kos proy pena in kos arsuan in kashikat kewa. Katani proy. Katsvida pasta yetom kat flat lash ke du singe. Kat kaksakin gom kispen gum kat mood si fan na wala kshaw fela regat la mueta katang si fefak kloma lap na shum ke kat anin chien na kies kum ni kat yang kat chusen of in fel singe kum na akollah na baba ni na kies show lash in kain to foi katle we church lash we community lash we met lili met lala abaneng kat palakin mula na kemen wo kum gash kat ke dusen mo las ni ke sharap si masomna ke kat takam tang na ke kaslom ke mo pa is wastom gil tu singe kat siak ke kasalom kat papa ta marsing shaw inna nak man sawin na naklasha na ke mas was pailom aknas na sigat swida wi kat karangan kat ekulo ke lapan lang silom na sish laf ka mo ulas kum sak na lang sikat kat dilam sid be sisilin sa siya na sish kat inda ka akfoto ikat na yurum inda ka kasken der sinasum in kan siya ke kasalom may katakilin la ke kat tagalutut kin gasum kat diak na pa foto lalas kat diak na pa la kat met kuluk ene na pa kasalom inda ka aknas na sikat pa nang kipasinge kat wata klan sangkulo in fact kulo na siya siya ke kasalom in kan aknas na sikat eurek makin kat kaslom akngenge kat akalimye layen na kewa maluto nito kaning we kumaya bias maslo panangara kat ngengin taka kedusinge in kan we met plalal fungi wies sifac peke kospel singe maswas pailo kulo malap ke umrek makin kata kat ngesesium ke pel singe pe kun long prailas ke met wies mom dynasho la ke pel singe ke met chok dana las mam dulle fast kikat kat ngesesium kat papa nanak mas ke asesiu na kewa mam ta ke pelin asher pelin na kanala ke pel singe lalos pe mam ta lin lom ono kay wesis fena ta palangalan mano ka kenik na kewa ma tanya na naklalos ka fala pen Foloh kat ngesesium kat papa nanak manas todo na yun met lasing kewa akketeyac kolom wana ke kom akketeyac ke wana dum da ka on wala met mas laki fokfrarer ka finne kalla plan nukla mainge kewa at ngesesium kum gash betalik nadas makaul tain break ke basingi kat papa yok masia klas taga na yetom siya ke kasalo nanak manas losen fulwas ke nuknukin maun lom awi li la sain fal na ke malang silom emakum smastatari kat pray kes ben yok foslan velsinge kum nakmas kasha met kollash la finnen White House ka United Nation ka finne anjes Kosrae ako neni na kian ka taswe kat ngesike kasalom kat papa malum pa fel singe umrek makin fela singe ana melang nelo mo paneng wangen sima kum cheka in kain akswa sila katlalal fungi ke kolom katlal fungi ke lan met mitlo katlal fungi la me wikat peke fake klas ke tu singe ke inem kasha met las na kewa mataka ben wikat ke lutut kin gaslom kadin kan rala o yesima mas elom fak mo ushain dem lausha kat papa da marsin gashao kadinge sa pekatle amen malap Mr. Liban ngan wi komin kan bahin met seluma wi kat yang betari ke belsinge Kulo.
na naski dela saknaruk maskundi kange man but bianga kada syuk masih ke non sekonge na kat me taga mistili banen twastmet na ke me program makat ako ke pelsinge as mas we got ke on sekonge bat twastmet Mr. Liban, belange eigen kunnen zoom. Skilje Mike Tuman. Tigin kung kulo man lab ke prani kesla, we onin sang alalay kesla olu tu si lasnge. Lamalap. Kada som na ke nan we kompen ang parliament na ke walas ke pelchinge ya. Kulo kaksakin kat ke mo lasa wiksinge wana tamdal kelin lakalamnge kulo ke siya wiksasya na welal be tuwo tamalel clean Kosrae tamdal kimie tuwo kulo ke kachifil long ke kasmolum langkad
kuloke arslan mit nage ol kuloke comments ngan kat akollah ke week singen si betako wana kalamiak Paing tigin na taka ligia si akollah me context introduction context akollah na tugun na masingin nga taka ushe Kunokon nage mande arke me si pite sapta luo fosina gel me kors Mwe Read nof toto si alle kanu ta metigi kate fast na gip singa nga ushe pe slide na ke week na ke koto singa week singa kai si sriksrik ngan fin saka ba introduction context we akollah si tigin treskalel gia ngain rela platform in rela week na phone singa shalala week na phone singa na kataka ushe Kunokon mante misenge tutu kataka ushe tusche sang tangal me matigin treskalel taka ligia na kef me akollah singa na phone fayane le phone fayna fash accordingly na bangai fin saka na ke pelchingan wana tigin treskalel akalmia kata sumna ke me ngan ushe slide katin fash na met afa flonang pela tigin buya pangan spring katash ke spring March April May kisha yok molo unit cheme da pangan iwenak tak kisha emayak nasnas katash ke leisina ka course sang shie kain fall na singat akollah she pangan etaka ke liftiga sapta she fostolu na singalit course liftiga sapta she fostolu na singalit course kanun week she pangan Monday wana nga kalamya nga taga akketeyac masai si temple matal si pite luo fosina gel mekor Tuesday tigin treskal ladaga si proy mawana mo kishe Kweng sham show kangal si arshu story ke KahsInKol nutu usanda kadin layout na magay solaya ke week na phone singe Foloh Kweng ke to Christ Foloh Kweng ke to Christ pat taga ke Wednesday an Mwe Read 2 Corinth luo singal do nage singalit kors tosta enganaklan gods safanya tolu 14 nage 20 Friday siya kisha matale fal rom singal luo siya nage alikord alu ke long siya pa rom singal luo ya nage long siya. With that being said, Friday also malural pastor the tom we are syntax taxis Mwe Read siya pa rom singal luo fosin nage luo ay taga chibisip pa kalwanya ke Friday siya ngay nakay kayo. What a blessings kan som we matlash fungi large finan Kosrae ale ngan kin masikyak finan may Kunokon kaya na kataka we ko was pe pange kada we ko was week na phone siya no ilang silan kat when na makalimya ka kadin kasha siya sin siya ke mo ul siya kadash ke ngayon ako kot na ke floklan lemo panange fin traksing nara Belching alengan ngan wala tigin treskal daga na ke Mwe Read fosngat tasing na ke wixing Mwe Read manang akalamya liftiga siya tolu nga singalit course kita san bangan sapta siya fosya ngan wikom riti Mwet siya fa olla kanun siya pakanyan kawa na Mwet tol siya ma ara siya fa esagak mainge nagaywa finlang Folin may mungoma kisyakin yakinge may inchewo na sinlemkan. Na shenri pangan sifriksrikan pangan siya may kisya fal. Siya may kisya fal etaga pena na liftiga sapta siya postolyo na singalit kor. Tigin na dago siya context, introduction context akollah. Metigat fak na metan metigi nga usyala na naramangan. Kate ngasyak usya pena last name na wiksinga. Upfront niya. Pange finrak flow ma evinigakla na siya kataga mande kat akketeyac maluti na phone siya Sunday school na kataga kashilan sang connection. Kunokon siya mande ngan fakya relevant siya na ke ma phone siya week na phone siya. Tuesday katanga is fakya na ke mana phone siya week siya. Pange finrak ko. Now by Saturday we should really have
common understanding na ke malutut na ke week na phone singan som na ke adulash ke shenri pange finrak pange oye si matigini ke klan sel tigin treskal tamle shele platform mo tigin treskal daga din pange daga usie sife na phone singan ke week singan akketeyac ke fakoloye ke mante naga dusie kaishe kunokon ke kaishe langan relevancy la our emphasis repetition relationship na ke ma yok singan na ke mantel na pangai fintrack to lumakat fintrack magatin liege meliti na phone singan ke senrio week kaishe kunokon ngan inkapas na ke matolungan lie ma yok shibe kadel ke inshik yak na ke mai ke shefer aklu lela me wana shie tie wana shie inshik yak na ke mai ke she wang in makuluk ke na ke ma shie pita shie singal yak kalemye aktolu konaya ke konaya usie shie mai in we carrying in 20 kasho in sang na singkat masima woi met kore malan shie met lut na itala this is just we're running very fast to shut the lesson em tolungan etaga kata si persikat to as we go throughout the whole week kata kapasya introduction kata kapasya context kata kapasya ip me tolu my academia ke me week na phone singe we kaisye kunokon ngan into si ma phone na si ke set te kadin som ke shen rian na bangan kata ko na ke in involve na ke me Sunday school ko tuyak me read first ngetla following week katako week sasha kapashi me kapashlan which ngan na ke me unit chemet magadash kange sifer iwenak takta may kisye may aknasnas nagegatli kais kata week ngan e kapash fakya na ke me cotton of one chikatash kange spring quarter make kisye yok molo costly sacrifices no sifalalap na ke cotton ngan sifalalap na ke kaisye unit ngan na every daily bread, every daily devotion mataga ke KahsInKolan, a link together in relapit. Chino lap siya gading kalam gela. May kisya na yok mo siya pagkatash ka na. From ganyan na. With that being said, now siya lang tikin na fact na naga introduction, context, we faculty siya na lau siya pala, flocking me ngasom naga, malutod na todo siya naga mante, kunokon. Tigin, na flong na pala na siya. Well, lulap kada first na medana ki faklal le Mr. Lipana ilakalim midari na ki me maluto siya magat matayang na kenge kada mutawag kaya po ki maluto siya na ki Sandria nge inu siya lesson introduction siya lesson context siya na faikaloye na me kat kaya nakalim na ki kaya po siya ma askenge kayo na maluto siya nga aski Leviticus siya vastolun kay singalit kosan may kisya fall pa akademia keng na para kisya riyan check na samram kun sacrifices may kisya atonement na ora ke lemisli pa nila akademia na ke lesson aims tolung lutila siya ke kadat kan ki Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday nakatanga siyang fakana ki me malutisima nga mutawaekin mutawek kasnge naro ke introduction sing akademiak na ke book of worship bugin me akflatikat singe na papie book singe en paksensiak singe fingate nanga kadin samsam ke me worship kat samsam kun ke kat akademi na ke sam nge pa oye sema kasentang las kasen ngos las kasen kaksak las nge pakat som na ke na yurin kat ke whereas so kasa karngun yen in mastos na sin matlili matlala nara sam nge kademot ke mo o kapange me puk sema akademi na paye oyen worship tagay ni alu
katagay ni kaksakin ka ata. Tapa me sibe nanaga pa kisensiya katamay tamo kate revelation fakyak may katfino ulang na fakyak na ki daw ki sapta sena akademia convince lutut ken buksenge na buksenge me ale confin isungya kanon buksenge lotela kano na insewo weta kana yurum na akademia ke saptalu tolu and large churches eat gosh Phoenicia minor na min ngasam kun la piena pai alu pai ye ka pio ye mga min ka na rin kada na pia pukse ke pukon ngolon gosh nge akademia nga fakla pia nga la kasam na ingin na 16 siya ka fakyak na min ke fakyak lu saptalu tolu kadita la churches eat gosh pa akademia ngen na pa Ephesus, Laodicea, Philadelphia, Dietaria ma. Na luye na sinalulung alu church lu ait kos ngayon. Luye na pa siya silangan si John. Nga kosek na mataki me first love lowosan. Pangasak na siya was pa Smyrna, Philadelphia. Na fingatsong kasaptagos ka revelation da na alu in kasawa mutawaek tari. Na fail of fosek. Na saptakos ni kay singal ya samsam kun pelsi mo dakyak metalal fung ina inkasao na enten fosek pa fosek kat ndak msingya na kisensiak sima akademia ka pia puksingen ka pa sam ka pa revelation dasak ta puksiak tolu ke pa na da sanga siam malutut la ta ka ke merit singa ta ke Leviticus sia sap fastolun ke singalit korsan puksingen kaya tafana taka na KahsInKol nga ta assign niya kinake insom kalngayakke na puksenge pa akademia this is the way you come to worship the Lord ke Leviticus ke me Torah pa bukli me koshemet ke pa bala we pended to so kat finsum na ke Leviticus pa akademia na ke me this is the way you come to worship the Lord Tarak ta Leviticus ilti ana siam wang an hymnals wang anon ka kasin kaksak mo rek na sin katke. Makat liye kaya ngay pa teksan and focus ke ritual observation. Pakat siyaman ke oya madal taga kasyakin ko sa umangi metol faleta taga ila ulos fong ke mange inta me orella si Foloh Kweng ka si me siya na sin LEUM GOD. Now rituals nga kalimila kata sa ritual nga sacred anayin mana me orekla na sin God kata profane kuluk kata as me ana impure kata impurity nga kuna yakyakke pure nga pa we na makum samsam kihan kalme pa as me nesnes ka denesnes. Nara kisamsam kun yak na kenge fak mo sige liga ta o yema elos ta ka orek magan ke pelo lalos meda. Na kinga samsam ke Torah banditunge sipuk magat kan som liya o yema samsam kun yak pa Exodus sapta tolu fasinga lemekos. Fakla na Mwet kolorek malan Mwet Israel elos som na yol toko sa fak ifo toko sa kom angen na sis. Na kung fact na sil toko sa LEUM GOD lan madipru el sapay yamin fakat na siyum kumin fulela met lalan insom talosin kain alu na sil inan mesis tapakum tiyan na akos. Na Leviticus kat finanan katana Leviticus instructs God's people under the old covenant. Leviticus il fakeng mamitan kata inaraki me wolela mata se sima kalamia kan pa how they are to approach o yeva ka mailo sindaka na yedan God honor sacrifices lalosan nasil namen efinelo sarangan na esak na me intact relationship silalos nge nakemaliti siya masenge nge kat finli na kay kestalan me
text mi sing yata na sham ki may kasi for sing talbangon burnt offering. Na pa akketeyac ip tolu may ta kange eta ka sham kun ki Leviticus saptasi first tolu na ki yan sham ki an offering from the herd. Na ay sham kun na ki ipsiak luan an offering of from the flock. I see offering from the birds. Matolu padel kain usia kisekin fall na ki matel kain ustakalom sil dalana. Layers tolu may akkelemiyaka. Nakafilsum na ki lesson context yung puksing Leviticus anaking akkelemia. Ilpa puksyak tolu ki pukon ngulon kos ki pebal nada siyang nakasing Pentateuch ka Torah pa akkelemia ma puklime kos ma Moses sanga. Napa puklime kos met ngan Genesis, Exodus, Leviticus o kyak Deuteronomy. Naki akkelemia kengen king asam ko ng Moses kaya chamo ng Moses ke oyema kadel sang instruction na sil then kain orela akmosa ka nakel Aaron nakipang na sil Aaron na ke saptalong lon ko fasang on ko ke Leviticus fakla mainge nakaiwa pamasap akwaklan LEUM GOD ilda sang na sil Moses pino Sinai dahil mana sin met Israel na genik si fan na may losin na pa dahil na nukewa katel sapkin ilosin na ilosin kan si fena me kinek la pange o yema kan aramama menga lang siya mo ke o yesi matram ke emphasis ke alena eni na kadindila. It emphasizes that God will dwell with his people and receive their worship in the tabernacle. Lomnuknut siya. Elo siya finukwe instruction may dakyang na sildala. Na Leviticus si macham nang gepukak tolo siya el paslagin the most thorough. Ano kadin mo? Alam na me fast in kain otwotle fall na ke in kenik milo siya nina indaka anaking akkelemia. This is how you come to worship the Lord. Naksinsiyak si mataka na pa where, oye, and how kade worship the Lord. Nara pa akkelemia ke me Leviticus si fasyen ke luo me den aşke Mwe Read da elmetteki Mwe Read çiğel vakma Mwe kise ma fonna isisyak. Na metteki ngan som da geip singe ya ngake ma singe in shem la yuru kom kadin aşke şapuk si fanna. Buk singe Leviticus kom riti lök takanale. Nga nakatayan me kalme. Mayen Archibit koşbake ipse metne pa kise na pa kise foni sisyak singe takay ke sapta singe ke sapta koş yaşam ke kainin kise longolit koş Foloh nge longlon koş yaşam ne ke fa na ate apang kise ka fa na şam ke metol falat metol na şam ke mungokum kain kang mum te kain kang mum te kain kang e pata şam kun yak ke pik mange parak talunge me şam kun na ke pikam te kain kang na in full one a file singe convinsum na ke Leviticus singalit kor fa singal siye atonement si şam ke o yesi makum sang la makluklan mo ito na fact la mana kayo ma mola ashake na parang ata akkelemia na ke o yesi ma nga da literally is Leviticus singalit kors ke pelsi mga masek som kauli nakidalesta na me vitals lucky me temperature log blood pressure log delte na ito na po ilang afo kaya nikinadalista siya ke nakidalista siya ke tekan nila artificial sige red blood cell, white blood cell, hemoglobin, hematocrit, platelets, kind element masaya askenge. I took it literally. Tajakta masi masaman yakenge pa. Sa mailos unia ko suasang na orela me kisela dainge el suke na makuluklan
Adaligi Shrine ke Lucian yes. El afun yamkena. Panama. El afun yena. Na finten na kalem masing nga nakatayan Kaplan Medical. Kaplan Hospital masing ako na nakimas na ka pa. Ono madalusing el prolong mo na mula siya. El prolong it. Ta naki kasing naki me in kain on wala na pa el taka yun Jesus Christ. In kain orala in phone la na pa. Na arang akina usi petse sige liftikas kan la ars ipit kos pa ke liftikas. Na kung vinmot ka nage ipit kos ke liftikas ke saptalong ulit kos ngayon. Na kung ngayon kapsa nage buksing a fakla ke revelation fakla el tu suo candle it kos. Na samram kun church it kos. When number sing it kos a number of perfections. Na kung may ulang la liftikas na fakla nga ko lang an file a candle lumalgi lampstand sing nage church de mekos matena mata ke first love laldal ke ulela laldal na sin kata pe naging akom te fana uchak nagi kulacnsap po katange kwel ngala na muniak sang kayak nagi masi mga ese yang nakenge inwang backsliding na kina usin nagi ipsingan nagi liftikas nara sapta si met ngi fak first si nagi luo met ligi marit nam singa fakla may kisema fon na isisyak na fakla LEUM GOD el pang na sil Moses tigi lom nuk matal sin LEUM GOD sianian matalal sang na sila kwakingi sema na sin Mwet Israel ki pelelos or kiselalos na pangan fakla these are Lord's regulations and instruction for his people and how they must conduct themselves in relation to him. Nara kaya nga kalem yesya pape na tamalipan nila kalem yeke me Victoria ke lutilas ke Victoria la. Komte si fena ta ka rek program mo pange makmeas kya instruction ma ta kyang nasin kat. Nara in fact met ke fa akollah singe na ke me context singe akalem yela liptikas el taudaga ke ine si ke taliklutut pa bangyo rek magan kasinge Septuagint, el bas like an ancient Greek translation ke ulayang mata. The title reflects the fact that the book relates to the task of the Levites. And then when kisipin ang bang Leviticus na siya dalik natal siya ka pa na papang bang Israel mo anen slakin masam from kun Levites. Now rekbal ang Levites nge el pa assist the priest in carrying out duties associated with worship at the tabernacle. El pa kasha me priest ngayon na akalem yesi kanasish kanina tala me we recall that all priests were Levites. Tashakta the Levites na kayo me priests masigan kalem sish. Na keyword siya masamsam kunyak me a keyword in Leviticus is the word holy. Pamatal si makatsamsam kun. Nara ki katsamsam kun matal si nge katsamsam kun na kay plan sanak. Na katsamsam kun na kay sanakin papa tomom ni nekiyom. Katsamsam kun na kay rom si nga luo fasi na kay luo kum si fena taka ay na si may kisya matal. May katfinara ang katale me ifalla katin kain itala asmet lili metlala wiya shay. Na kasinge olia kum kapendiek keser of a sokot sok mo akketeyac yaske aisya sapta ongos. Fastoluan kasinge matal. Seraf nge sok seraf nge aspo ongos lage luda lafunya matalos. When kometala komindekat komemisia na luo del soksok ke kalmete continually working na luo del kotoya na del inta referent na ke kum kaskin te min kain me orela akfolet loman
Na ro casting oli kum ka ben die ki fakek saptai ga rakos fos algo sanpe. Akkalemia oli beltolu. Ke samram kun yakke casting sikyak pel unfu ke pebel nada sha. Na akkalemia yakla. Kono yakyak pe buksinge casting ke me. Holiness refers to the state of being set apart. Anain mo kumsrela. Ngai sam ke set apart chingi ke ngashu ke ngaku flani kum nuktu ginalu lakasum na ke lutute. Anang kumin me ash srela se set apart si. Na pakalemia ke liftikas singalia foswan fak mo. Ilan fak na sin mit Israel na kewa ko sin matal ta nga lem katlos nga matal. Que si Peter si fasingal mi kos ke on kos fakla ekosin matal in mana kewa kosaran ona ke kat siya bangon kos el matal mas la fak kosin matal mayan nga matal na holiness singe shamanyak with so much emphasis in Leviticus on holiness na katamot ka mo, we perhaps think that teaching of love would take a back seat. Tarakta kadita la Bible nata siya. Awiya kikikasin lang siya. Na naki nga kalimi ki siya Peter siya. Wasingan mo skilon wasing Pangon kadin matal. In mana kayo katashkaya. Siya me Milo siya kalimi mo me kasi fos Milo siya mo kodia ki nge taga ke lifti ka singalya fa singalay ko puksi penak tolung efak mo nik ko morek Foloh siyak na sin kate na Mwet ka shuke singalom na selin on bad kumin lang siya metalan lom oana ki kum lang siya kum si fena ngalem kat na fakla Jesus even cited this as one of the two greatest commandment if nga fako inge men kat findi na ke duti sila ke meto lime ko siya sislak lung luo fos ton ngulyo al fakange masap si akluo yok shipe oana masap si metan kum valang si metalan lom oana kum lang si kum si fena nakat fine compare na ke duti sila al fino la ke meto lime ko eh fosang altol al fakmo kuslong faktari lang si bal fakmo langsi met talan lom, nga met lokalok lom, inge nga fak na siwos, langsi met lokalok lowos, prekelos siya kalye ikawos. Nakingasanam kin nakisanake, meto singalya, katutipe met fak mo, sanakin babatamom, eninekium, langsi met talan lom, oena kum langsi kum si fena. Ito la bange kata ma akademia ke me sanak tesulpe na ke matal oye pe mainge ke wa akademia ka singe lang siya. Fast mit na ke me context singe ta ko in akademia na sisla man riti ke sinsiyak si matakange pie ke masi mayra kuminara alu kak flat luman na sinlem kata. Makome alu ke enan ka oye in alu loman. Messi yokshipean, is it the place or is it the way that you conduct your worship? Na pangan kita mamatakain kisinsiyakin me yak na siyashkea. Kitcho na akos fasangol tolun ke longula akos in kain tau ke kas kata na ke mafakik nge fakla. Tasak ta pelsi etako auk takatari. Kimwet alu pa yelo sa kolya kengan inalu na sin papa fal na kimapaye Paing yelo sa papa el shuk inalu na sil kadel ngan kolan ngan lal makay na para mwetain alu na sil ki paye kiorek masap talu fasangalon kos kya ngalit kos fak mo len na kay welos ta kay ni na temple pelin mong welos ta kay ni lom selos kengan en si pasisel. Elos kaksakin kat, elos oirin met na kaywa, eleme lakpas, yelik met in use, len na kaywa,
kay Mwet siya moliakle. Na rom sapta singal julo si mga ready piya nga pacl for sifac makimaingi Mwet lilialala. Kaya si penpakotan lalaplan God na siyes nga kaya fesyuos. Kusin esko siyang sifena na sin God na siya may kisya maul matal mayakin si oyel. Paing oyen alupaye makusin na ra. Naman kasi siyak sila. If this is the way I come to worship the Lord, na parang ako si Fosikash nga, inka na kalimye, me, mama pala kalimye ke alupaye. Na limslipan nga mga may akalimyadari na ke may iptoluma et yok taka na ke week singe makate ngay sky sigunokon nga na ke pange may mga kaya na kasi kipel singe na fa kapan nga ba taka usipiye nga na ke may sige nga klomalap. Nash? Kulomalap tikin ke. Okay. Kulomalap ke introduction context we fakalo ke pulap tolungan. Na wana kada kalimya kada fact na met pangai fin trako. Kada usi kunokon na ke mante. Na kada liye akketeyac ke mante na ke matikinel usi from lotia na ke masi mai ta kshmonya fon la ke shen liya. Ke perin Sunday school we aluin etaw. Mariche ben diftigas sapta se postoli na ke singa dit course. Aragataga na ke kunokon jikre mante aningan akalimye me wana nga akalimye daga ke shepite lu sina ke meko. Sife abang masyai shie temple matal. Masyai shie temple matal. Nakateshit na metigat som na ke sapta lu fosina ke meko shan. Men rit na fototo siya ay alle yok na pa man nagading kalim ke or malan God masyasing me kat kalim ke la ke New Testament mataga oral much sa ko Apostle Paul arch masi mailta kalim mo mystery siya te dakang na siya ma tinay tayak ke with pacl in the Old Testament masing masasya siya masi itakang na siya ngan pa gospel siya ma tako na ke inorani choose ka Gentiles in the Karela Munun Christ, body of Christ. Na body of Christ singan in the kaini fashion me in the kaini taka but siya mo ita inan for la kung choose ka Gentile ina kon for la life ni Jesus Christ ke makulukloman na ngangan kat ilya na room na bangan masima ngangan kat parani kasi matalal funyan rela Munun Christ. Pangan prerequisite siya na ke Munun Christ singa na pangan masya si makadar sa from kin ke masingan ke saptalu fosin na gel meko. Right malan God na ke kashi matalal fungi ke presence lan God the Holy Spirit in every believers. Nakatita tayo la if ang sikyak masingan what enable for each person in faith in the mano si fan pakat kalim ke Jesus Christ il magana pa inkenex ko sum il pa sacrificial perfect lamb si fin shak sinema me when suffer me crucified iakiel el molya kelenak tolu na utakla el so marching gashaw sitting at the right of God Father na lucy paraclete ka ngon matal singan parani met nakaiwa pa me masyai si temple matal nakada sumdi kata shi context na ke si pite to ka kalimila pite el si met kol lan met sap nge na wana inel pa
silayak leka main leaders lan Mwet nge. Kada ito kaya katli nage emphasis nage gospel ngan kayo. Meto mak Luke na book inorek ma ka book of Acts. Kada li the takin yan Mwet sap kan ka matamalutu ngan pida patakay met even go sumli. Itak yang iltakay met, so that's significant, very significant order of name singan. Wana in tapangan much ma Peter pa Mwet Kol is the main leader ke out of those 12 apostles ka disciples. Mashipe yok ke gospel ngan. Elal somon al Peter yok lagi matamalutu siya yang gospel akos ngan. Wana somon yak Peter yok. Of course, Jesus person yak yok gospel ngan ngan akollah milk Jesus Christ. Na sin martlon machinga luongan matsap ka disciples ngan Peter pa alis monyak yok ash emphasis na yok itak yang kel Peter. Me katatala inepe siya yalangan Simon inelal Creek pangan inesilal meta Simeon painelal na Hebrew. So Simon Creek Simeon Hebrew na el talik natal Jonas meto singalon ko singali ko sakkalami na Jonas el aka John pe. So Babet Malan Jonas also known as John na Peter daga ke showing fisherman el dal Mwet pater pangan me kalimpela mo Ashtamlal jewel bang Andrew. Andrew Baushella Peter naron lame. According to Son Saptashe, Fos Angaw nagangal Lu. Andrew led his brother me Peter naron lame. Kalimpe ke Max she long yana gatong she koren yalime korsla Peter married na me ntanke alan wanalan well benake ministry lalingan. So these are general me information kel Peter mitigat som die me mariching. Na first ni Jesus la ange inge na ngay bangun kong Peter ngay sa minesilan meda Simon Simeon inge na inempa Peter inesasilal ke Creek Peter kumesom dito na Petra rock na Sivas kakayves ine Aramaic siya. So inesasya siya mga Jesus sanglangan pa me Peter ke Creek Sivas kakayves ke Aramaic wanang akalimia lamomo pangan stone or the rock arke son siya for sangalu pachijil the fact mo on this rock I will build a church. Nagadin distinguish o yesingan na ke masima nga from kini Paing kel Apostle Paul. Kweng is a mystery form so naitaking na sin Mwet ma. Paul eldaga Saul Apostle Paul eldaga mo elbangon me a body of Christ. Jesus eldaga ma ka we mit tamalutut ngan still in a Jewish orientation audience lang ngan Jews. Kadina kadin liela there's a big difference between on this rock I will build a church na ke o yes matakanarel Paul eldaga na ke Jews Gentile believing rela munun Christ one God rani rela wanain men pop eldaman na ke munun Christ body of Christ. The body of Christ and of course the head of the body is Jesus Christ. Kadli pela pelche pidel da simusla da singe el simusinak kaya matlalal fumi. We are all across that world in that time. Now
theological principles magatin extra kushepen na mo sila kung apply na relevant na mo lokum misingya. Kaslan God relevant every across ages. Da vingot som na Belgium finan Rome Emperor Japan bang Nero. Mwet na long siya masya. Tisar lala man lang siya balen masya. Rek building lala nakatyan niya nage oye nage me pitcha siya. Stadium lala makatlige pitcha siya. Pitcha marik room ngan pitcha mata ngan. Me ako flani sa amek. It's to long siya masya emperor siya. Nara any nalu building lala ngan metro man alle soy talang chimangan Nero elasaka sige nan kamasing according to the early historical Nero esoka clenchit be repeal mang clenchit be ra masyasasya wanan papanashikya katli California ni nga ka in control of nga kanaus that inchit be repeal na ke advanced technology Belgium at in first century time bang sagat mga nanchi be repeal manel masyashil siya kol lang si masya lang si tolla pellan na Korean mga nara sagat ken me Rome Rome ngan alle sure ke building lalos ngan los wanan Foloh lalle kasim kulingan Nero dal untak papain akyohkye la Nero na Nero skip coach langan leta ka sang na sin mat Christian point is finger to much Christian Belgian nara kashima mat locals ngan tarangan of tesum na Nero point na sin mat Christian ngan nara pitel daga simusla da singay nang akketeyac was one makulux Kosrae am delle Florida kan Rome masai taitak yang kuluksingan na sin mat Christian Belgium na pitel daga simusla da singay fakya mal simuspe AK Babylon even kom som le Babylon the night mirror na oye sima fakmo and Rome bena pa Babylon na yok me Babylon fingat na one secular and sipangan pa Nebuchadnezzar mangan na in Belgium Nebuchadnezzar Old Testament got from the New Testament era bang taga na Rome weapon of Babylon so that's a secular tinamalan tianlan God so Peter sapal me or fos igachi akalamila Peter samosla leta ngay nakayem Christian and all across that area from Babylon which is known as also Rome. Naragata itlala told you about some relic me like that Peter si makaya with Christian in alle sam me great salvation sing sapta si Falinike saptolio for single na banga melutu chilak ng patakyang na gen. Ipsi met ke like sing. Met ngayon tuku ke means of salvation si makalim ke Jesus Christ. Pa cornerstone, pa me masi may takyang usye mo mapatpat si. Daling de patakyang na ke ko falek lalal fing lalo so ke kisipin kikiaplal niro de persecution mas sono dalos ngan wang na magluk lalos kena spend blame ngan itakyang na selos to aske yan na lalapin Belgium na pitel chim inakayelos yok super din zamasing me nara ifingom to nagesapta si fostolyo alla kalami callan God pange callan God chipen non ko callan God kum de patakyang nage me manasla lalalfing loman sapta si fostolyo nagen mekos and she better gonna get me trials of persecution
Mwet Christian ko mena shun ben na persecution mga ito kundi la oya machijil ta katang la wan makuluklal al ta katang la kayok ngan ne kanal agustin na ke in mi chef in shakshin el som palam mako no pe ne kana mi che nara Peter shimi nakaye look at the example Jesus said kadinte for la ligil la fin lasho me silbel Mwet pacl meta putik me salvation chinge machinge ma payeshi Mwet pacl ngai pacl pe la Jesus la misha ushe means of salvation chinge redemptive work chinge so don't worry Mwet lalal fumuya akwa kwan God nga wan mas toilet narap kada ta li maching mata pratchang na kenga na salvation chima ta karon Jesus ngan me consequences even kung matlal fungi me kumena onara kontuna ka kya maching ay ta kana ke elakkalmi ke fossing tolung ke singon kos ke sapta she me elakkalmi kumena kon persevere ke fin shaklom even kung ke matana ke lalo no kon tuna ka persevere in your hope in Jesus Christ akluo na pa kon alle persevere kon non kama lemel or alatari kemi siya molyak lalingan ko sakri kucha kel molyak kel minja molyak kel naktolo na pa masinga kata patatyang na kemajuk tutsilashin kolan lang si pa ito ka alek samsam kinyak ke saptalu fossinagel megos persecution mga chikya consequences kadin tuku ke firmly me ke lalal fungi ke gospel singa pa we need to live in love kadin na tuku ke lang si singa nara kataka masum na ke Mwe Read kada kalimita na ko Mwe Read kalimita na me shakluk lang na ke shipite if ngum ta ke fos long lu fana ke long mekos ke sapta she metan metiga chung sapta luwan komeleta na pange literal context la ta ke fos long lu na ke long mekos in fact ko shima pacl ta ka makun sapta lu fos na ke mekos in akketeyac masha na ke temple masha ishi temple metal I read the first long Luna get on make us real quick me inushe na shesh literal context inge Sunday school era pastor do tu ya academia context ela akketeyac na upela me context singa daga nage me historical cultural context ete na samram kinya ke masinga da tako usie o yema tigin ga samram kine me wala meeting afar me da wala no like slide singa to share na shung me kadin kalem ke el rala akketeyac na worship ke context ela kalamila even katim ta ke context lan Bible ushe preconceived notions large ushe na magat nan ka sang na ke Mwe Read ni na ka ta esla meaning lan scripture or yorkshire parang mga read me literal context na context el come in two forms siya pa me historical cultural context me masingan taga siya mo sila life asingan banga lumanak kay pianya akketeyac bangan historical context me sikya kepelche pitel chimus mange kung kan so misinformation gan ke me Bible dictionary ko o ye commentary siya yung nice commentary masikya ke
PTL ta simusla ta singe ke me study Bible scripture ke ESV. Ta kan min faga bang meeting a read ma singe first long luna ke long me course. Kading kalam ke na context katramram ke context arch maluo ta ke. Siapa historical cultural context na siapa literary context. Literary context singan ta na ke passage kum readingan. Example, nga readi siye Peter saptalyo fosina na ke makers. Pangan passage ka da read taga ke language, taga ke word lang God. Literal word ke makata reading ay. Na if ingum geli fos saptalyo fosina ke makers, ina ko nito pe passage met ngan. Nakalme pa kumata ke immediate passage ngan me sumna ke rest of the larger context ke buksingan fan na kum sumpen na ke me Peter chumon ke laita na phone chi lan ngan ke she Peter na she Peter relate forget na ke rest of the Bible. That's the literal context. Historical cultural context ngan taga ke me siya samosla me background lan muchimashimusngan. When did he write it? What was the nature of his ministry? Me relationship forget archel na ke audience lan. Kainin kishin nga mo na kung so ka kun kalam kela. Okay. Peter simusla ta singe ke pelchi maniro el ta kanaus la plemi with Christian pelchi ma el tak pa forrek en Roma shat na niro sivena pa forrek. Kain mangan ni na kanin kalam ke Peter siya el taga yeme me family lana lit fisherman ka kain mga banga laid out di pianya bangan historical cultural context na ngin ang ataga sham kun nga riti fos me long luna ke long makers. That's the literal context katsum lie machim leke puksingan efo Peter chimus me puksingan nakataga lie mal chimusngan tana main sa nyakye persecution lan with Christian na akalami pianga la power of love singa papatatyang nage me outline si mapidel la ke puklal nge first no liu nage saptalyo first me gortaka nage kolan long si ma taka ke gospel nge belching that being persecuted the elosin tu na ko long si finne one makuluk lowos ko being persecuted long si flogging get long si Again, ngan ka niro ila soccer kan ngan play me with Christine ngan. Power of love singa principle theological principles matagal kan apply na si compare with chisel faculty like love your enemy. Kunte flare. Jesus fan na example singa wangan makuluk lal. El taka misha ke makuluk lan fell on the phone. Makel lang siya. El tena wet la Mwe Read na siya. Katsum na siya koren. Saptashnal dolu 4-8. Akalim niya. Long siya. Definition long siya. Kakas merga fatma. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It does not keep a record of wrong. It does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. Love never fails. Nage, Peter daga shamram kun power of love shingan. Akalim love never fails. La me I'm going through right now in your life. Matalal from we are in Belgium, ngo ma Peter chimushingan, which is apply relevant na si kumpa mishingil. Me. Kaslan God, mashimla first century. Takata na first long luak kalame. Inge kerben akosten lowos na ke mapaye kos aknas ye kos le etelain molken langshi. Pangamashinga. Etelain molken langshi. Na shin matlalal fung luos na kosin arulian langshi shin siye ke in sios na phone.
The kishmin kas molan God, siya on mapatpat, ko sifibe shusle, when natalik natin, el siya mo lalo kawul. Et ye manatin Mwet mamo lalo sa kawul. The masmosla fact, Mwet na kawa wana mao, e wala na kawa lalos wana rose inimel. Ma sistaklu, Mwet na kawa wana mao, e wala na kawa lalos wana rose inimel. Mao e uli, e rose e patatle. Na fostlong megas pa itaga ushe. What's gonna fill up the temple shingen matal? Pang a literary context na ke foshin na ke limegos ke sapta luo siya kata showing na ke. Fostlong megos sa kalamyang a kaslan limka efe on nito. Kashinge papoy mo siya faket na shoes. Pang ay masimay taga usin na si kom la masyayen temple shinge taga ke kaslan ka magkain. Tikain ma kat masyailan God o kat taga usye mukugulan may dinara masyasing mo. Kaslan God magkain na pamol. Kat kalim kala kaslan God etlalaman may ita pa Jesus Christ. Na kat masyay masingin matal, source lan masyasingin pa fostlong mekor in a literary context kat taga nage fos nage limegos kadam tay ko first part first akketeyac kaslan God mukain na pa usye masingin. Naka treaty kemainge ko wasin sistaligi ko was kanin makuluk na kayo. Tia sifil kikiye ko kaskas wosin kes ko so ko kasin akyohkye siesin siye. Ko napnas tuin singa break liya masinga. Kemainge ko wasin sistaligi ko was kanin makuluk na kayo. Tia sifil kikiye ko kaskas wosin kes ko so ko kasin akyohkye siesin siye. Kaslan God makain na bakain all kot laliki nature siya kadashkang. Kadak kalim minapay, pabala kalim na pelchimat siya furlaulya kang ngonnan kat ilya nain mitsingan. Na kelta ka riti kaslan God prana sin God el mutawaek tollama elya inelingan. When measure nga masyayak na kaya masyamatali si pang. Makuluk na kawanan wangin le. Makuluk na ne sumfakyan. Pataga kaya malan nganing kay sige kas molan God. Kas molan God, bread of life by ela masingan. Na isang context lang mga historical context lang may siyong sila bidang they're being persecuted, all these Christians around. Dahil into nagkaka may power of love, peer power of love singan, but Jesus Christ, but kas lang God. May relevant sila na si kumising may theological principles may God. Same thing. Kaslan God by akketeyac God, akyohkye God, aksashi na klaseng bel na gayo. Katash pa kamasing. Naro, eventually the belom na kaslan God mit Christine, kaya kung may sisis na kamang kikiye, wusin kes, soak, akyohkye siyesin siye. Leishik ma. Even kung tetolla pa nimproy, tagal nagkakaslan ka, kaya kung may sisis na kamangan. That's just it. Practical means na kamuning Christian sin, masyal, may temple masyal singin pangin. Kaslan ka. Pa context, literary context kaya first long maker, kaslan lame ka efe on nito. Kasingin kasingin pa Paing mo siya fakyat na shoes. Pangin mas may usi lang si kawul, lang si time kasi matagal kesan Jesus Christ, gospel ng Jesus Christ, pakaslan God. Nanapsi ko mo siya nga, kada siya na kaya even God matan na kaya. Nanapsi ngan ready per Rome. Me Rome sapta siya, first mong liya, fin ko. Rome
Rom saptashi foslongulya. Inchi ba akyohkye vinga te read people na mange taka na rukong. Rom saptashi foslongulya akalem yange. Elo shish la ke kain kuluk na kaywa. Na nakulu rapko e wenteir. Elos arlena so akmas handwork katarshi ke salalel. Elos metleshi e kaskasin akulu ke shishin shi. Elos shangakat enam in kaskasin sifil. Mange e anna anangen. Neke na kastan gattakanake. Jesus Christ pakastan God. In the beginning was the word was God, the word was God. The word became flesh and lived among us. El sokak so mushe berkeley ngan matalchingan ikas kat ke mapayalan kat ke Genesis ne revelation na God being transformed. God el old God kadin me we masyashingan. Masyashingan pa me masyayak shi temple matal. The kastan God by source ba foundation chingan. Nakade sum na ke Ephesus Shiberiti sapta akos fostolngol shie tana mana ya pe pokenge fostolngol shie shista ligi ko wosla mainge salong mongsa kaskasa won wente je katena nakuluk line Mwet esam si fashing pa mashai shie temple matal mga tika nilyan na gama mashing katli outline ji matik interest ke lel daga liki apianga na ke me introduction with context we me psychology kat kan nila relevancy lan mashing som na ke liftikas sapta she vostolu na ke shingali kortana kushe mashange mana inan matali she nakate taka na ke matalan ka ta ke o yenge ashish forget anshish Renan toto lemang na phone. Oi, tui kaskrak loman. Tui leshik loman. Tui ke oyangan. Kum ne fin kum goflan tui. Make dena digel lalfin kum dena sang kastan gat in old kum. Kastan gat by wash you clean. Na kum te sano na au si ke shen ni na kum so this is a 7 days a week. Mangain som ligi god. Tata stolu fos tolu akshafila ipshemet nga nas katsum nga tata stolu fos tolu kadin di na paela mga tika nilya na ke matali silan ka naro tolu akalim yang med kato wayape lalfon siakos etafun le kato kalansap long lan ikwe e kainin may akper puspus kat kaya na nakulu ke so may ta sangay kat oya pa sangalos Foloh sak may zore pange oyen mashima tena madala esam kat building up a holy temple and the source for this building the source to build up a holy temple is the word of God. Cast molan God. Makina para kain matal. In the presence and leadership of God the Holy Spirit, the third person in triune God. Masing yokshibe. Yokshibe na by relationship siya ngayon. Silgata nanakin kosolo man liban. Nanakin kikieplom, nanakin rap ka, nanakin pushapas, nanakin oye salal kang longan. Kung di kan sumnarun God kemangan.
na kun lela chisas lan ilyak na inkom. El pa source of life. El pa perfect lamb sa kumay usi matal si mating tres kalim ta akketeyac me liftikas nga. Naragat takat na kat arspeke may unsingin. Kat arspeke persecution ingin. Makade tuku ke ingin na ke mojilas nga pa kas matalan God. Foloh ko. Kadena lang shishis ke mapayalan God. Kadena na it become like him in everything we do. Nanakla siya, heartla siya, mawla siya in and reflect. Mawalan God. Te pa fosto yung aritipiya niya. When teis. Salong, leishu, kashkashak, mongsa, kosro. Kaino yengan te kain takan na ke presence of God. Ina nan aknas na siriyakle. Na kaslan God mo na bagayin sang tulokun niya masingen. In other words, Jesus Christ. Na ifingat takan na ke foslu. Takan na may Christian siya ke katol na mga kulukngan. Na wanan kata arch craving silas. Kingon man kat arjing kata. Ale kumena crave to seek more of Jesus Christ. Man pangan tak sisis naman masingan. Naro kumeta suwan na ke masayin temple singan na man kasi shigeni nanaklot na ke malan fellow malan katala ba I'm coming crave ngan new meal pa foslu nga kalam yung kusin oana taliktafan na isustle mala pel na kayo na ke sonin titi matalan ngon kake kusin kapa ke mole pangamasing you will have a desire, craving, ngon man ka de usut kuntakan na syuk na matake malan kata pange protection my promise. Benching om taka syuk elikas na syumo, you will never wanna give up. Man o joy, peace. Ligina om takamta leisrik. Ligina om takamta sok. Sige nan kam ipsingan. Dang nanak kulu. Kung kapasyak na on God, elusod desire sila men, craving sila men kung taga, alek yung matayin lang siya. Kung nataka na syukyas lang God, himpel na kayo. Desire siya nga pataga nga. Katsong na kaya subsap tatlong otol, siya nga luwin akyohkye ma, siya nga nin usye, me, iya mataga kaya Old Testament nga, so mali ma, siya nga ngan kintarin. Pen New Testament reference kada kan nagada katske sumta ke sop sapta long tolu foshinga lu akalemi me craving chingan long tolu shinga lu akalemi so pila akalemi ngara na mile sap kun pel na kayo nga fash na ke malang silan at tie lang silak sfen pang craving ching so bilang Mwet le malal so malangkat makain na pang ito syukin len na kayo tila malalipan tila malal tikin treskal malangkat pang desire ching tago kepe me sham siye fossil na ke lu akaling mi pe ingan lan Mwet ngayon taka syuk malan kan na long pang ngadriti fos ngamen pang mas may pil us te sam from logo kaslan kan na reference kas ngayon taka me mtaki kaskat kadin me taka masyay temple matal sing na taka li kata mas sipa Old Testament sham siye fos silu in siya Mwet siya tiya fafashes in papalan Mwet kulu, kau Kweng keniklan Mwet sa to, kamatain maslan Mwet siya akketeyac God, elengan ken masaplan lem God, el nan ka ke len fong. Desire siya pangan, you craving more man
kung mutawaek liak na pa mapayangan ka ram kangala malan fel wana sobila kalamyang tile nga malan ka na kung taga attitude mo man mindset mo manangan kung taga me elingan kin masaplan lime ka nan ka ke lene fong this is not just 1 hour on Sunday this is a daily grind 7 days a week Lane phone, kung taga nage craving, shoot malan ka rin pel na kayo. Shikini malan fel. Trust me on that. Kumetle shoot malan fel. Kataga peli sham singalia fosit kors nage me akalimi pe oyeng esam. Arep makin reference ngay men pang kastan gat pai kil kat kadinte soin nage Fosakman met Christian Peter mo slide siya ngay nakayelo scale. Me singalya sapta singalya fosit kors na singal siya. Masaplan lame kat shuwas na. Pasang ko sasya na sin Mwet. Saplan lame kat Paing na. Pasang lanmet na sin Mwet nikin. Maakwak lang lame kat shuwas. May siya akos elosingan. Masap lang lame kat shuwas. Akketeyac na sin Mwet. Mawusi pa in siyangin sin lame kat. Inge fa on nito. Nanan ka lang lame kat shuwas. Ewo epel na kayo. Uy, kung taga narun kat. Kumeta lakat. Mole God, faithful si Paing. El magana pa siya source of life siyang. Matal siyang. Katin fast na ke. Katin mole ke. Na siyam siya wak singalya. I'm telling you, it's a long, shugit nga, siyam siya wak singalya. Me arske, amo fos, showkit nga lon kors na fon 8 times 22 stands all kors represent alphabet long luoke Hebrew letters nga tarela 8 times 22 176 na fosi ka nga islape ke sam shok singalya nga fact na kung som reference ke kung som rewind som na ke sam shok singalya fos singalon kors Longolakor, Tongon Hangalikor, Angalikor, 72, 92, 97, 103, 111, 113, 127, 159, 167, 174. Esam, somnage Fosigashan, Shamsuk Singalia, Fosigashan Takon Nangan. If you mom should be rewinding life cashilos, the Comesum Lee in the Puela, eu should casting should in Concalam Gela, Mwet. Ma samasta fos nga craving sila lalo sinta ka na ke matana maintain malan ka impel na kayo akyohkye na sifil ang mo chairman singal mekor sisaklu me sisaklu Kweng fos singal kada fast na mit my bad na sisaklu me siebe ma akketeyac fos lu singen na mai Christina sibe engan insuk mapailan kat kwel na kayo tale example la life source madalas kenge pakaslan God. Wana kadakalam foslon megors, sapta si foslon megors. Source of life to kakaslan God. I should be ready. Akaslan lem God efa on netok. Kashingi ba Paing siya fakyak na siwos. Masingen met Christian na kayo sam na o yang la kaslan God pa inalosin ta kaya. Ngasum nagay siya in the akyohkye faction akketeyac God. I see a langan megor fosingaw.
again, if ang ato ka reference kaso, paano ka dakalim yung in masyaya temple matalisi, or malangkat, magay napaka masyaya ko. Now, or kada, ito fakarit malangkat, pakaslankat, tako ke, me, or malangon kat kay si, akalim yun na po ay, lawangin source siya yun siya matalisi nga siya, kaslankat, magay na. Ay siya lamal me course, for singaw nage, singal siya akalim yung, Kasla when a snow off. Ma kak inkashaw me in akyohkye fell. Kasla when a snow off. Ma kak inkashaw me in akyohkye fell. Afa ora shena in kap. Tainar fite me yok. En issues fako me mongo. Efa weapon na inge ke kas mga fako. Efa tie tafung leliki mga sapkuno. Efa orekle manakawa fall na ke langshilo. I see a long and migor for siang na gesingel si. Akalim na pa la kaslan gat shuwas. Mail fako orek. Gat som na ke New Testament. Son singel migor fostolu na akyohkye me la mit Christian siya sam na la source in masya siya nga ipakaslan God. Katsom na New Testament son siya nga megor fostolu in akalimye pe. Me kadeka natari nam nas be aware me be patient kadeta ka nage me kaslan God in akketeyac kay siya. Fostolu akalimye ka sapta siya megor gospel also na akalimye ange. Kos aknas na iya tari ke kas. Siya nga fagak tayo na siyos. Aknas na siya keyword siya nga. Masya yung temple matalji pang. Source na rin masya siya nga pang me. Kaslan ka. Siya na Foloh kat fay. Siya kaya kat kay siya. Pelikas kung tolan na yun siya nakikaslan ka. The more you spend, the less the world. That's it. If yung kumta ka nakikaslan ka, kung may issue ka ni malanfelo. O yokalig main kashaw. That's just it. Bangit transformation siya ma katilu siya kasla. Katin fotodo na ang narol. Katin mula siya in phone niyang na dating na singat. Hindi siya tafo singaw. Siya tafo. Ay no phone na sumnaron ka. Na mepe siya fla. Keyword siya nga. Ipruago for siya lu. Ipruago for siya nga ka kasi. Ipruago for siya lu. Ipruago for siya lu akalimyang. Me siya lu akalimyang. Kaslan ka to. Molna. Akyohkye. Kosrae ki katena katlas. Maash mataluke. El fakisya na ni yen mamol. Ngon archwe. Yen makapar sa kanon si o archwe. El akolin nanak kenalan inche. El akolin nanak kenalan inche. Na el akolin lakom met lang siya. El akolin lakom met nanche po siya. El akolin la kom met inche falat siya. El akolin lakom met nanakin Kosrae siya. La woke kaluk wangan magain wuk leke kaslan kat Kosrae likina katlas ma asmata luke. El som deep in the sense of knowing your thought process in me in akyohkye. The source na ke akyohkye pa kaslan kat magain na ifin kom tolla pelum na ke fela kom tin akyohkye kom som talyak TV kom talyak TV kom tallesh I did it before kom ta we singa kin lock ma singo aw na ke aw skenan ko
inge na nga fat na paela li panel daga mdana ke kitinofos nge el sangara masya ingin el sanga loin na ke masya ingin na syayin kastlan kat magain el pa machima Kosrae met fela el pa machima pusapa met o kismen kastlan god kismen pakotin yoklan god el ikasal lalan me a part of Masyai temple matalshin. Panga kelang God. Elti ketaka ikilkat laganin wen na Mwet. Akluo, kumesam la me source of life sin pakaslan God. Met Christian siya akluo, ele eliminate makluk na kayo kemolal. Pataga ke foshimet ka tram from gune. Me foshimet ha. Kemainge, kosin sista ligi ko uskanin makuluk na kayo. Tia sifil kikiyap, ka kaskas wosinges, ka so, ka kasin nakuluk ke shesin siya. Christine siya me, ito la source in mola pa kastan gad magayna. Akluo, le eliminate foshe. Managawa makakal me ke foshe nga. Aktolyo, may Christian siya ito admit is needs for God truth. Let it go mo akollah al-shivena. Or let it go le passion in God. Ito la, I need God every second in my life. This is part of building up that holy temple. This is part of Peter, some from the Christian, the persecuted in the first century. Where some, it's the power of love. Kaslan God. Makaya na ba kayo siya katin focus na kaya la el wicked el degan somnigigot. As newborn babies got shook na kadin shook crave malan God. Akakos el pursue shook na len sisisla kengon in belnagayo. Pataga ke fosluong. Kojin wena delikta fana isusle. Mala pelnagayo na ke tronin titi matalan ngon. So, kometa la source of life pa kastan God. Kum eliminate managawa mafakya ke fosya. Aktolyo kum pursue spiritual growth pa ke fosyak luongan. Na fosyak tolyo daga survey blessings magadataga riti fosyak tolyo akalamyang. Wana ke mas lao fact kusifel na kunak woyen kalanglan limkat. Kem daga ang power of love or at malan nganing kung akshikila makuluk inchiyongan shuk crave na ke mapayalan God ke kaslan God. Kung pursue spiritual growth na metaga fostolo blessings. Angkin la meshingan chikyak ngan tigin sisakluk. Right kulaman lap. Fosyak tulya kalamya wena ke ma smasla fa ko sifena ko kuna woyen kalanglan limkat. Fosyakos. Dekan natari namnas Mwet. Kung penching mam kuna me wolelan kat ke fostolyu. Kung me shoot na kung pursue God. Pel na gawa at the same time kung kiusi Mweta na kemasing ingan si kumaskingan. Kung na kulang na kung kalансap ifakak ma ingan si kumaskingan na sin Mwet siya. Nakataga na fosya ako sa kalamyan kusin fast na yun lem. Yot mo siya Mweta pulesa la akad el chulala akyohkye. Kuwos in fact na yun lem. If you got some na original language na Greek,
coming to Lord singen. El taka alla kalamila. Tako singen. Taka na takate Foloh na Foloh. Tako singen. Takain remain. Kung some word study siya like coming to the Lord in Creek language tana. Pangan masima cash Creek ala akketeyac. Coming is come to remain in Christ. Kung tagain matayo in Christ. For siya ko singen. Kung in fact na yung LEUM God. Fact na yung LEUM God singen nage original language nage Greek singen. Coming to the Lord. El takate mataan run God. Takate mata kung ti si beflock siya. Man pangan desire singen. Kadri di fos siya nagatolo. Kumingan kin malan ka. Darom takan natin mataan la. Kung siya nga si person na siya. Wanan, Kashmir gafama, intimate fellowship. Kung siya nga si beflock, intimate fellowship. Kung saan nag-son sapta siya megor, force megor siya megor, passage lele siya nga akketeyac siya. Gospel lal son sapta siya megor, force megor siya megor akketeyac siya. Kitin masam kanya mo, yod mo siya may tapilesa na. Rejected, a living stone siya nga. Wanan siya shal siya kating kalam gela. El pa cornerstone, el pa may masimataka stumbling block siya nage. El taka wanan actual sila may ita in usya mo siya nga. Wanan may tapilesa. Wanan pangan ate siya nage. Bel siya machisya el taka. Pite la kalim nga. A living stone rejected. A living stone rejected. Pangat gospel si pidel si mus na si Christian way nga nin liye ma si chisel da kagyan. El pa me mamol siya or rejected. Namat Christian pidel si na selos. Akaya gos. Kung del ba mamol siya ma fella siya reject iya. Theological may relevancy na ka principle si mga kum kan apply na si kum church body of Christ apa fellowship lang si God. That's just it. Jesus wen na fact. Kung matake malan kada fellowship nga siya kum. Ya kunokye kum. Naro katka na ke simna ko si ma si bakalim yung gospel siya Masing it's a living stone. In mo yakalin actually complete masing and so like sumtari. It pa chief cornerstone. Maita ka actually lang maita. It rejected sin maita. Kung sum ready son siye. If in by son siye sapta siye for singaw. Kada karan na tari, kemaliti yan. Amnas, fosinala na tari. Tawa na nga kalimya, source mga kumaskya, pakaslan ka, tarang ataga reference, at nga todla reference nga, pangimas may nakatin, me, loing na game ito. Kasil na arch fellow, katil neurela fellow, kel, a fellow tina akollah. Rejected. A living stone rejected. Kasabame, Jesus Christ. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. The Word became flesh and lived among us, but Jesus Christ. El pa usye mole la lash, or el rejected. Meto singalu. First long luna again. Long lakos. Nagata mwet elo susye siye mwet kun na yun chije shetiye be. Koin kaskas mwen arsye ngon fokfokinel. Chije jil akayela mwet siye. Na il koin kaskas liye. Lulap siya ulena fwefeleke ma chije jil ro. Nagata silos fak. Yetiye el inge pawen na din David. Kemwet ferisiye elos long mange elos fak elos lang on fucking ekespin
principle lem lan ngon fok o el sang kon na sil inero na katli na ne the strictest group of people in that time Pharisee el dal pa line al Jesus kamaliti lang yan pel na kayo mo el dal mo ko ma Jesus rangan te matagaron kat me matagaron siya principle. In other words, te deny is deity. Tal deny mo pange masaya si matako. Naro silpe if a pitel si musmasing inakay matalal fungingan. Hey, Nero el recheck ikum delo. Metro man recheck ikum delo. Liam maurik na si Jesus Christ ngan. Et pa example si matako cornerstone, chief cornerstone si ma rejected. Kung may rejected pa. Matalal fungi, kung may rejected pa, don't worry. El katang natari. Naro, kato nage ipsha flashingan. Toko nage fosli megos, ngariti. Fosli megos akalemye. Kosin fasho, when a yot mole. Elela nor makin yakos in mashala temple langon. Yen makuwos efa kalensap when a metol matal. Insang mekishe siya may aking chuwoye God. Akalamaya na siwo sin ngon lal ke Jesus Christ. Osin far sa wana yot mol, elela nor makinyak kuwosin masyala temple man ngon. Yen makuwosya fa kalensap wana may tol matal insang mekishe siya may aking chuwoye God. Akalamaya na siwo sin ngon lal ke Jesus Christ. Na vingatin na ke Old Testament me passage si matako akketeyac pon la ke pel fototo ma tako ke outline sila tikin tres kala pa liftiga sapta si fostol na ke me singalit course akalemye me tempo ka akalemye matal singan papa na tako na ke fosli me gosne akalemye el Christian are closely identified and united with Christ. Nage temple singa. Alle yok reference makat kan som lie nage living stone singa. Masimitan skinan ko. Kelatia luo foslongol. Kelatia luo foslongol ngaridi masinga kadekan natari luo longo la kalamyange. Nga wi Christ mi shatari fin shakshin lal. Oinge kepel she men tie nga pa mol a Christ she molin nga. Mol siya nga mol kininge nga mol ke lalal fun ke wan natin ka siya lang siya nga ay siya na siyang mol lal ke. Paul ba nga nila kalim yung mol lala tesid pa el pa mol Jesus molin el. Na fosli me ko siya mga reading na ganun siya yot. Kadino siya. Kuwosin fashion when a yot mole, elela or inor makinyak ko. In other words, Paul il sang na fon na mole na ke masyasing. Masyamatalsing. Nang ako may Christian na, kadina na rape, pena, simlang. Somridi, Colossians chapter 2, fostolo na kakos. Nariti, kadin long kayo. Inakayikas, tolu akos. Akalamyang. Tagos mi siya tari, moldo was a wuklarun Christ in God. Mol na paelo was a pa Christ. Nakela shik me, ko siya fa waya pe well shik me. A we base ka wala na lal. Gas na copy de la roy nakayametalal from in build up the spiritual house, body of Christ.
Kom som na gaf is slu for singal ya shibe ipu tolu for son kor. Then again and again, Jesus Christ. Gaslan God by we say masyasing nam na skill long masing Well kunokon sino ka man masyay temple lan God. Mashi sang masyayo pa Jesus Christ siya Genesis na revelation in the work leadership ka ngon man God in God kai si. The kind fashion. The kind ito lalipan ke luto den som wiyo. The kind government. The kind oya siya fellow. Takara mamatal sing man wangan mamatal fin fellow sing. Ars matal fin fellow kespen chisha da misha molyak. Na met na ka makapas na silingan. El celos lena ke masyasing. A consecrate them. Elme morswala ordain. Consecrate them in a spiritual sense. But they're gonna get spiritual baptism. Na shilos na kayo wasilalal fungi. Now everyone is in the process. Kata tafana isuste kang online God. Kata isuste kang online God. Lakom taga ngeme la mema mo. We're in the same building, same me online God. Katina wo ligi kata mweta. When nakataga metigi mo. We're in the same me. Fakfaga. El masyaikat. El masyaikat kadin fon la. Nakalang silal. Na te ako stenom na kaya ako klan gata. Pay na taga kaya. Masyasing eh. Kataga na lal fungyal. Dahil kil kata na kaya wala na lal. Taga na kaya ako stenom komo. Kat ko na malap. E pangan me malitinaf toto na yung sang akyohkye. Dahil akkonye ma relevant na kaya outline siya matikin triskala. Ili kaya tayo lada ka pon payi kaya. Pero naf toto. Kula malap kaya arsan madagawa nga floklan ral MC Larsa lang daga arasam from kalye proy ka ma inanak fasya ke pensinga tigin kula malap ausut pelo kula nesta tigin Okay. Kalista masingan kay tigin sisakluk ke masya una namalap ki akketeyac nga flok na room ki masingan siun skon nga kadin lipsala kat fastemit.
Mr. Lipan, an kaksakin kat game ke, dutina, fanen si makumrela na siske, dutu singe, ke ngam talip syange, ngalila kum ngais na ke, kapa si ma, tako ke outline siya. Always worship God on His terms, not ours. Kumakalimi ma, singe peke Victoria, katikan si Fenaurik program kan ganik, manchisa sil mga panganik pa mol. Nake ikasta silom ma nga recap ko tanaki ma kumakalimi nga lutoy lagi di silom nga. Peter may listed several types of sins to remove from our lives. Na bakom siya man first simit kaya kainin makuluk na kayo what yes will kikiyap kagaskas was on guess na maluongan yok ma oswuyepe ma tolu to kongen taga kasok kagas akketeyac siye mangen anainta byproduct ke ma luma taga metngen inte mera kainin makuluk ties vil kikiyap ka gas wash on gas kainin mangen malicious behavior deceit katsum hypocrisy jealousy backstabbing bago makalimi kay wangen mga taka mayen te pange o yesimen kingakate live because this is how you come to worship the Lord na mga elements kan din ay nanayak na ke ako lagi lutina worship elements ngan tiga nilya na kya worship siya ngan okay ala iktok le endurance bangan de den ay nanayak kat me we will suffer great loss kaya na oyengan by global lap ke me lutina pangafak nge fanen kalem si magmalangan da pa kung fak man kadin ko sino na dalik ta fana issues na malan pel na gawa na ke show nin titi madal langan global lap ngala na me insewo ke in samte len laga tu singe inganis mga ingain silbekasya anak akalimina shume the more we come to the word kikata ka nagkikaslan God kat connect na pa kat fututulan na pa katena me siwas katena upana makalimya kat na kaywa me isu siya nag sinful nature siya nga nara kikaslan God will be akes maganyigat kadin kasas na role civil be sikik nakmunas awin na naklasyo mayen il pa perfect sacrifice eteng ako lamalap bangan me katama mga isagil di wo silungan nga finchak mo kikasalan kat itu ke efin kikasalan ka din ka kain mano taka akketeyac ke mulutisi ke tustiangan si prima oana may kisekaing samsu kang alsi nagat fa sulpena me bang kaiskata ekas na ke me malutut may secondary school kanya kisendri ay pena ke tawiya in mama phone si bagat mutawaek na me laska kun ka me luti ke wik singa bang masuru ke ben singa Foloh bela na room efine as feedback lum ke faklagan fa me kat ko kaliye okay kas na foto to okay inwana belna ko ang sui kaksakin kat ke kya small madagal room inala kaya lalafing laga tingin wana ko sa kalamingan osha sang tam na osha kat keep us me accountable ke oya magatash ke mo lalafing laga na ko mala kaya for so long now you too much this life umdaga kaya te ngam ka na tiktika ntankia ka Nako masinga ta distinguish ke te makin kaslam or makin kaslan ka inakai na pa pen of ka ke mariching da ke literary context ke sapta si faslo me go kaslan ka pas source of na ta ka pe inakai ka kai wa mit kusai na manas we need to stick to the truth chingan pa me genesis na ke revelation everything else it's irrelevant kat san no ta ka lang name
Map siya mga ako read but Genesis na Revelation. The Word of God, that's it. Word of God. Kat soap makalim niya. Kat liye siya for sopil siya nga la, silber nan ka ma sopil nan ka. Eke ma katil nan ka in panakal. We need to get to that point real quick. Na shetan na daga shuk ma singan. Man banangan. Son singaw la kalim niya. The devil, Satan, is here to steal, kill, and destroy. Mission na Eliashipa, steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. Katsano Folokwan lemo. Katsibak kalim yo takyak one church, body of Christ. Masaya kat kadin shun o yeshima katil finchak na kaya imola lamit na kayo. Now, this is very key in ikesla week larsho, ikesla len larsho, kaslan God. Na ingin agad us kaslan God, when God get for the rest of the day. Wana siyam siye, o siya nagaduwa kalim niya. Day and night, we meditate in the Word of God. Kung saan yawot, yasto siya kuman mi siya niya. Kung saan tuwan na kapasan, som nice, and in order maluman. Whatever you do, kaslan God in and ring you. Nagkailangan na Mwet siya yung niliye. Kalim siya nga. Kung for na may daliye. O yama katina nash ka may Christian. Kat pa kalim siya. Nagka losh siya nga. Losh siya nga kat namata kami. Hingi na kat pa yung kalim siya nagka losh siya nga. Kat pa ambassador lan tokosyan lan kat nagka kulacnsap siya nga. May choose siya. Itak yung nasyelos. Dahil recheck hiya masaya sila los nga. El dal somni giakwaklan God. Talit na rin God nga according to Rome chapter 9 to 11. Sidetrack hiya kingena Old Testament Jews. Udaga masaya siya. Pwede lakalim niya. Never been revealed. Mystery siya nga pa me. Believing Jews and Gentiles. Rala body of Christ. Body of Christ nga pa. Gospel siya mga faculty get Jesus Christ. For laulia, put your faith in Jesus Christ. Misyengi, kung fais mo mapatpat. Pain na kadinash ka misyengi. Now, when you get to that point where you samo loman na in Jesus Christ, ngan kadilyakin kom num, titi siya ma, may meal of Holy Spirit. Incarnin kom, in akketeyac kom, confess na med. Kung tesid betakan nan kamalan fela o kung wana so makatil nan ka panganin nan ka kat kulong malap kaksakin kat ki artlan man nagawa Srui yo kaya katil guest la pelja kadin si belong cash mo lang kaya pelja nga wana tikin tres ka lakalim nga o ilang silang kat kadata ka taga maliti-lito kulong malap kat place your new family kada folk na tikin nan ka Orang sama kalya we praying may fashion clash. Gulo malap. Tingin kung gulo malap ke pelago. How should pela Thailand. Well,
Lumsin usingen Blandawol Evata mix begata Amash mit kumakin ge pae Kulo malap tigin. ngale langsina pae me pasange ki me harmonize Pasan na inganges wo pangan. Kena wo video je or asa pela jera na taxi jera nga kuflan sure fitel. okay very clear now we clear el pangan sa ko mga recordi kaya kaksakin kat kita gani wo ay nga kali ki pesinge Nustilipan kulo malap kel di wo wolom kat finchak mo ki kasalan kat kadin kain silpe wiko ske or of worship kel lendi tua fine kain le yakle kada kali ki pro ki pesinge fatelik kulo malap na sios la kay wama da ka pe wikat tam da gelin Nustilipan check nga ek clean Glenn Kosrae. okay na give me Nekimie Cherson Luke. all right Kingston na Winston Nena kulo malap. Keben Kenye. okay Charlie all Kenye right pangan. Tamtal ju pangan. okay Tamle ten win kume Kunokon keshen liyo. Wawaya pa kinel. Amoy kitchen okay atale Kunokon. all right Srui na Bruce. Bruce Virginia. Glamalap Virginia eh Isor Don Glamala Siyangan. nga spelling mo Isor aw na Chiamlangan aw Cem langan. Kulo tigin megil. okay ring langan okay Glamalap ring stand na Klau Tigin per. Tigin Kulo bird, malap. tuon sium, tuon na siu was, Kosrae lila, Rose pangan. okay, damdal rose, Alexia shells, okay, na should be damdal rose bang, Ismail, let me stay Ismail, Weish. Usmail. Hey. Tamle. kail, Let me start. Kulo malap kya man. wala kail, ang mga met mawigat ki mas pasha comments lao, ade dari kali ki pelsing adagan fakulo, awigat le fakulo na siya los. Should be fakulo ki Tagaluman, duti wolom Lemster Liban, de legan digan man, May kamin luangan. Weish. my Tamle brother, friend. Kulo malap kya man. Tuwa pa na siyo. glow Siya mala, luman. well, kaksakin kat game, by glog at Amo kamin luwa pa pat. Tagang tigin ko. Fin ko makain kesla. sige, guess na nga mo level loman, nga mo, go, iplok kaya nga, Weish pangan. Kal kum kesla ka watar. Ismail well, friend. Oy, kulo tamal friend. Good to see you. glow malap, well, glow malap, ngay kali ki pre, ki belsinge, naknas, ngay prayen mga aswa ko was, pray pen ko was aswa ang KahsInKol wa, katagani pray, glow malap na simgat papa, kim daw kinda kay nila siya, katsiya ki KahsInKol min wikat, ekat palala kataga na ki belsinge, managawa misle, ekom sipe kasfal, na yoro lemis liban in KahsInKol wa kil tusinge, lalaga dinis kas lominge, in kan KahsInKol gat, ki fototo lelash, ki mapes pesigat fototo leke. Fashili klasha pegat, alena esmak penisam with lash mam ta ki pelsinge ki pelinashur la, met wiash mam ta pelomono, ka fin nilom se ka 4-4 pe, wayang alfinena, kat ngeshe ki KahsInKol, kat papa. We petalik natash mit lash met wiash mash pen kapur in pelsinge, kat ngeshe sum ke kalom, nanak manas. Sheye in cielos que pelsinge, que volan alom, que castlo macas maquinielos, da compan que nexo fanna, ma elosin nan shukin kain KahsInKol que got tagad ni ki KahsInKol, got ngesheshum ke kasha, got akola ben fashili ki pelsinge, got ngeshego in losen full wash ke nukin maun lom, esa pekatle. Nanak mana sa koyama, kalan ngan medalom in wikat, kat na kay walos ma wikat pegi,
session lash kel tushing a hour of worship lasha. Kay name kat papa the marching gashao kat fakulo malap nasum. Amen. Well, Yes, Lord God, if thou way in truth.